ümmet üçün, dost üçün uşunçalık tereң kaygırıp kuygan insan eken. İsken Polvan, İsken Hacı bu dünyadan ötüp ketkende uşul kişiге uşunçalık dengelde kaygırıp oşanda narkı dünyaga bir varıp geldiler. Mına geçen günü Bişkek şahrının kazısı Sadır'dın kazı damılla bu dünyadan ötkende dağı oşanda dengelde kaygırıp jürek oğurup jürek köterilbastан geçe uşum alda Çubak Hacı menen birgelikte süйлөшүp Çubak Hacı tez baylanıştıraylık. Hazır her bir yüz görüşkenimiz, her bir süйлөшкөнүбүзгө ganimet bolup kaldı. Tez baylanıştıraylık taksırın dep süйлөштүk. Mına tünü oşa süйлөшкөн insanımızdan ayrıldık taksırlarım. Urmatlı Çubak Hacı'nın muhlisleri, urmatlı Çubak Hacı'nın şakirtleri, alıstan jakından geldinizler. Barыңыздарга Allah Taala kadamızlarga acır soğuk жазсын. Biz uşul uzatуу azeminin başçısı katары sizlerden suranarыбыз. Bugün biz Peygamberimize ümmet bolsok, Çubak Hacı'ga muhlis, çınıgı şakirt bolgon bolsok, tartipte saktaylık tuğanlar. Tartipte saktaylık. Buna hazır ben dağı süйлөшүp, sizlerin aldığınızlarga gel oturam. Jolda geletişat taksırlarım. Geleri menen Kuda kalasa biz soğuktu bu jaka alıp çıkabız. Mına uşul jerde biz turgan жерге soğuk koyulup uşul jerde janaza okulat. Karılarımız bir neçe iret Hatmul Kur'an düşürdü taksırlarım. Allah razı olsun. Mına uşul jerde janaza okulgandan keyin oşol Hatmul Kur'anlar жыйынтыкталып жалпыбыз ушул жерден дуа кылабыз. Андан кийин кызматка коюлган инсандар гана табытты көтөрүп мына биздин артыбызда турган жайга апасынын жанынан жай казылды. Ошол жерге аманатты тапшырабыз туугандар. Ошого Куда кааласа дагы бир аз сабыр кылабыз. Gelir menen biz sizlerge haber bereriz. Bul jogotu, ordu tolguş jogotu taksırlarım. Mautul alimu, mautul alamu deyip. Bir alımdın ölüşü, bul alamdın ölüşü. Kimderiz bugünkü günge çeyin Çubak Hacı'nın kadırını bilgendirbiz. Kimderiz bugünkü günge çeyin mümkün bilgen emestirbiz. Negizi 100 yılda bir alıp çıkat tuğanlar. Bирок men ушундай деп айтар элем. Allah Taalam bizdin elimizge 500 yılda bir çukçu alım bergen ele. Biz bu alımdı şıpırgını tike jölöp koysak kanday bolat? Aldığımızdan muşuk ötüp ketse kanday bolat dep uaktısın nerfin uşul sıraları menen aldık. Mına Bişkek'ten Türkiye'ni gözlep samolyot kolturatılık. Bir çoğun kitaptı Bişkek'ten uçup Türkiye'ye jetken geçen bu kişi tamam bulup tüketetele. Kitaptı tez okuş var. Tez okuş menen birge düşünüş var. Düşünüş menen birge esne saklap kalış var. Allah Teala bu sıfatlardan bardığın bu alımımızga bergen ele. Mına Moskvaga бүткүл дүйнөлүк musulmandardın konferensiyasına barganыбызda Равил Гайнудин ордунан туруп Assalamu aleykum rahmetullahi ve barakatuhu allama dep muftilerin arasынан bu kişini jogorku dengелге koyup daim ошондо учурашар эле. Урматтуу туугандар, бүгүн ошол allama менен коштоштун алдында турабыз. Биз пайгамбарыбыздын мураскери болгон çınıgı alımız, ustazımız Çubak Hacı'nı tertip menen uzatışka, uşul tertipte gönüp bersеңizdер. Biz kaysı jerge barbaylık, birinci jerdin akısı tuğandar. Oşol jerge barıp Allah Taala'nı zikir kılуу,
Чубак ажы Кыргызстандын кайсыл бурун бурчуна барбады. Жаш бала чакырса да барды. Аксакалы чакырса да барды. Кызматтагысы чакырса да барды. Имамы чакырса да барды. Бардык жерге барды. Бардык жерде Алла Тааланы зикир кылды. Бүгүнкү күн биз тейлеп турган жер алымды жоктоп турган учур. Бүгүнкү күн алымды жоктоп турган, асман жоктоп турган учур туугандар. Ушул жерде отурганыбыз ар бирибиз зикир кылайлык, таспих тартайлык, тахлил окуйлук. Ошонун соолун өтүп кеткен мархум чыган устазыбыз Жылдыз сыяктуу бизге жол көрсөткөн алымыбыз Чубак ажыга калыс багыштайлык туугандар. Бардыңыздар сабыр кылып отурганыңыздарга Алла Таала ыраазы болсун. Бул алымга кылган кызматыбыз, бул динге кылган кызматыбыз, бул Аллахка болгон, Куранга болгон урмат сыйыбыз туугандар. Мейли бүгүн биздин жүзүбүз күнгө күйсүн, мейли бүгүн ач калайлык, мейли бүгүн кыйналайлык, бирок жылдап келбеген алымга болгон эң акыркы кызматыбыз болуп калат. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Биз дагы кызматтар менен болобуз таксыларым. Жакындап калганда Кудай кааласа сиздерге келип, алдын ала сөз түрдө кабар берип, биргеликте бардыгыбызды жаназа намазды окушту Аллахым насип кылган болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.